Buku Zinuna numero 8, manuna ita ke Yehova. Zinuna numero telungotu adalah Efa he Yesu rongo be aubu. Buku Zinuna numero telungotu adua Oha House by the Devil. Buku Zinuna numero 8 a 15 Sara Fondondongo lisu aya kau nigita.
Buku zinuna numero telungotu adola ene Yesus so aya ve eda.